Zilomnya amandlela zimhlophe sebingelela enhlana sezansi sikuyi-channel enkulu Dokotela Dr 2+2 sicela ukuthi mangabe ungakaze ulandelela ipage ngena utshele nomunye ukuthi likhona i-channel iyaphila ngihleli nosigagla senyama safele emazweni hleli madoda usigagla senyama safele emazweni into zendaba zabantu zakhulumisa khuluma kwahlula iphoyisa umaxoshwa imfene lo bola mkhulu ngokuhlonipha baba ayi ngisaba wena ezweni lonke mkhulu bayede baba ngingunogwaja ngu-MC Gwajooh unogwaja usikhungiyakhungiya ngihleli nomkhulu namhlanje sila kwakhubalo mbegcekeni mkhulu la sihleli khona ngiloku ikhubalo mkhulu yasho ukuthi nami kube kuthiwa ngiqinanga ngempela ngabe sengiqulekile khehla lami mkhulu zinkulu indaba esiyikhulumayo sike sakhuluma ngoFortuna sathi Fortune sakhuluma ngomfana ikopa de copas kunjani sakhuluma ngenyosi kunjani namhlanje mkhulu uthi uzokwethula indoda enkulu uzokwethula indoda entsha ezaliwe futhi enamandla asizwe ngawe mkhulu umathafathafa mkhulu umathafathafa yona ndoda yamadoda yona ndoda esiyilande ngenxa yokunciphisa izinga lokuthi abantu bathi bona bayakusaba ukuthwala mkhulu abantu abayifuni izinto ezijulile mkhulu kodwa umathafathafa uyinto engajulanga ngaleyo ndlela embi kodwa umathafathafa uyakuthafaza mkhulu yebo usebenza kanjani mkhulu umathafathafa umathafathafa usebenza ngokuthi wena ekhanda lakho ufunani wena engqondweni yakho ufunani uma ufuna impumelelo umathafathafa ushesha kubeka impumelelo nesikhathi esincane umathafathafa inkinga yakhe uyakuthafaza uyakuthafaza umathafathafa kodwa umnotho uyawuphakamisa imizwa eguqula indlalo eqede ekhaya umathafathafa uyashesha abantu abaningi bakholelwa kakhulu kumathafathafa ngoba ngisanda kumakha ngabanika umathafathafa sekuvuka imizi abaningi sebazile bazobonga nayizolo bekuzinyanga izobonga ithendwe lo mathafathafa utestela kimi ngithi ngangawutest nganguniya ngoba ngazi ukuthi already uyasebenza mkhulu wenza kanjani umathafathafa usebenza kanjani umathafathafa yazi kunomuntu othi mina sengiyamfuna the tafarist isebenza kanjani le mkhulu umathafathafa ke yinto engithatha bese nginamathisela kuwe egazini mkhulu ukuze lento ngikuxhumanise nayo nikwazi ukuphila nayo mkhulu umathafathafa ngimfaka egazini lakho mkhulu bese kuthi ke indlela ozophila ngayo wena ingabe unonkosikazi ingabe awunankosikazi ingabe ushadile umathafathafa uyamdinga umathafathafa kuphela into ayenzayo khumbula ngithe mina umathafathafa simakhela ukuthi abantu bangasho ukuthi ukuthwala siyakusaba ini siyakusaba thina sobulala umndeni ngesibulala umndeni bangayithatha izinto ezibhidla umndeni umathafathafa kahlukanisi nomndeni kodwa kuba nguwe akusebenzayo usebenza wena umathafathafa mkhulu wena uqobo lwakho uyakusebenza usebenza kanjani nawe abafuna umathafathafa ngapha bahlupha abafuna umathafathafa kanti sisebhizi umathafathafa usebenza ngendlela esimanga ngoba umathafathafa ukwenzela yonke into enhle ngesikhathi osifunayo ngesikhathi osicabangayo ngesikhathi osidinga ngayo leyo nto kodwa umathafathafa bese hlupha la ngalesikhathi ke wena ulele kunesithongwana akuvakashela ngaso okukhombisa ukuthi umathafathafa uyaphila ukuwe ngisho emsebenzini ungayibona usulele kanje uthi uyavuka hawu suyimoshakalele sekuthafazile umathafathafa phela kufuna sikhulume lo umathafathafa umnandi la kunezinto abantu ababethi bona hayi mina ngihlushwa isipokwe ngithi mangilele ngiyibone sengichamele ngihlushwa isipokwe ngithi ngilele ngibone sengimoshakalele uyangizwa ukuthi ngithini mina kodwa lento iba umoya ikuhlasela ibe umoya umathafathafa manje ke mina ngithi umathafathafa ngimakhela ukuthi ke leyo nto ke leyo ayingabi senzeka kubantu noma ngabe yenzeka kuwe woza kimi sive siguqulisiyenza umathafathafa phela umathafathafa wenza yonke into yakhe yenzeke ngendlela eyisimanga mawala umathafathafa nje ayikho into emoshayo awuqhathi nomndeni ngekushiya ukuthi uthwele kodwa kuba rich uzoba rich wena mkhulu asibanike inombolo kunomuntu othi mina sengifisa inombolo kasigidla senyama vele i-channel ngiyalandela ngiyayibuka omunye uthi ngiyaqala ukuyibona kodwa ngiyafisa ukuthola umathafathafa indoda enkulu 072
737 8514 umathafathafa uyabasiza nabanye odokotela kunezinyanga la igijimeza othwasa lento okuthwasa ke badlale ngaba abantu bababambezele nje aphuma umuntu awufuna umdonso uphuma kanjani umdonso ufuna uphume ekuthwaseni wena singabacela bonke labo bantu bangithinte basondele kimi ngibalekelele ngisizile inyanga eziningi futhi ngisazoqhubeka ngitekelele inyanga ufakazi nguwe siyabonga. Sibonga kakhulu umbukeli lapho ngasekhaya lebukeleke ichannel enkulu Dr 2+2 channel hlala kungayindawo sohlezi kulethele into ezinhle thina siyichannel enkulu lapho khona sithi #ngehlale kunje. Siyabonga.